El Oro con Sangre! Pinapalabas. Nagsawar manen da Rafael ken Luciano iti rancho. Kem awan nakita da pagilasinan ana disgrasya ni Marisol. Ana kay gapuan ti dinan isasangpet iti Villa. Nagsarsaritaan met da Burton at tulisan ken Gringo ti may papan kini Marisol. Namnaman ni Burton nga ramiden ti asawa day dila kay Kalob ting Karkarina apan nagibales iti day di Don Esteban. Babaan kini Marisol. Iti met ayan ni Marisol. Sana naramit ti baket ting Karina panagibales. Nupay napalangguad latan ni Marisol. Nakariknamot iti asi ti baket. Ket kayat narukatan ngem awan maaramidan na. Aging gaadimteng dagiti talo a bandido anang ipan kini Marisol iti dayta lugar. Itagagayem. Adtoin ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. El Oro con Sangre! Yeah! My party side get Adeta, nadalaban dagita talo na bandido. Anya ita ti aramidem. Agsubli ni Siak ijay Villa Gabriel. Ala, niya po Diyos lang ang di magtarabay kan ka. Sakbaya pumanaw ka. Pakawanan na kadagitiyag kakasakit ang sinasaok. Sana para kay kadagitiyay, abalikas. No di ka nagpaay iti day di amam. Awanan day di papa. Wan, kat na amiris ko. Apay kumaabalsa kat nataimutan. Kan apay asikat ipagibalsak. Awan basol mo, iti napasabak iti day di asawak. Nabasol amin day di amam. Gracias. Ala, pumanaw kan. Abangan, wag suplin ti buot na kita. Kat saan kan tumutla makapanaw. Sumurot ni Sika ka ni Siak. Anya, Saan na mo ni Siak ti dalan nagsubli iti Hacienda Gabriel. Ni Sika ti kadwa ni Siak nagsubli ijay. Awan pa'y dagijay na panang kita kini Marisol, Gringo. Ne, apay ngay. Delikado. Amangan, no pulilyaso ti plano tayo kini Marisol. Uray, tadi na amo ada tayo taking gapuanan. Di ka mangnamnama, Gringo. Anya nga rod karamidam. Pasurot ko ida, iti duwapay akatwa tayo. Kasanon? No saan dan tumot na makasubli? Basta, pasukon ko ida. No sana makasubli dagiti talo. Dakla pukaw ti grupo. Dakdakkel manen apo ka mo. No karaman ti duapay abaunam. Amo kararamidak. Sige, sige tayo ka mo. Gamne. Awanan ti mararamidan tayo. Nagado ti makataktak iti panang sapul tayo iti nakaikal yan ti gaman. Di kagalat launay. Masarakan tayong tumatlaing. Santa kabailan at tuwatalaing. Kasapulan ta. Tagiti pasurot ko. Adayo pa'y dito iti kalsada. asid agan. Nasayat. Kabang ibang nga ili. Manipod dito iti San Gabriel. Makadanon kanto ni Jasin Dayo. Muy bien. Mabalinnak ton nga ibati iti ili. Saan na ibati ni Siak ni Sika inabakat? Ha? Apay. Ikuyog ni Siak ni Sika ija Villa Gabriel. Anya ti aramidem kanyak.
Ibalas mo ka diti naramid ko kan ka. Nasakit ka diti nakam mo. Kapo ka nagitimbang bagak ngagkakadakas. May papan iti dahi di Don Esteban. No? Basta ikuyog ni Siak ni Sika Ilfilia. Oray, ta saan ang mabandog ni Sika na magna? At dati ka ba yung dagiti na bandido na nagsakayan ni data? He, Aniat arabid ang kanyak. mamam to ina bakat. He, kompat ni Sika iti sikat ni Siak. Tapno saan na matinag ni Sika? He, Sana makagtinti kabalyo dito ito narangkis. Amangan mo, madisgrasya tayo. Adon na baka, tinatintin na giti dahi ti apasat ti rancho. Kastamot lang timbaga da Luciano. Hanggang di damot lang nikaanan iti sarip da dahi tayo lugar. Tapno sana turungan da kiti baka. Ala, sumurot kayo lata. Yung maganag kayo. Kumpet kayo kadagita lanot. Delikado Burton. Saan tayo basta makababa dito? Magkamatin nagtita. Pagduaduan, di pa nagalasat man. Sagli tayo kadi. Ng gringo. Dito yung paset, ito tudot ti mapa. Sa bagay. Kagangay lang, anarisgo tila satin iti pa ng biro kiti gamang. Kasapulan lang ti paraganag. Sige. Ituloy tayo latat ti kumalipkit dito. Juan, dito iti tudot ti ugat iti mapa. Amangan no masarakan tayong ti gamang. Burton! Burton! Magdiretso iti baba. Sana naganap. Ala! Awag ka eksupli! Ituloy tayo ti agkalipkit ang bumaba. Kita ito! Numasalbar tayo pa ni ito! Nakain ni ito, boss! Nakalalinggit tilangan na nagbiso dito'y igid tuway. Agkali kayo! Ikali ang tibang kayo dito! Ay, boss! Tagkalapukaw tayo ni ito! Iso di kasiklatan ni tikin na matan! Awan mabalin tayo. Gasap na nga to, tigas na mapasama kang kuana. Ala! Ikali yun ni ito! Awan pagkali, boss! Makamo kayo nagdiskarte! Awawin tato ang baryo! Boss! Burton. Kunada nga damay sakripisyo nung balito tibir-biro ka. Amangan mo sulatan. Amangan ni ito ti agpaay adasa. Kastamit! Tiyatay ti panunod ko! Ala! Ikali yun ti bangkay ni ito! Agsawar tayo dito'y kalpasan na may kalayo! Agparparik na ganyak! Nga tayo sitek ti gaman! Saan naglakid na nagbitaw? Iti ayan ti waig tinagtawudan tinagpiksa nga iryag gitay. Ituloy ko tagpasalong bitaw. Kumamang da ito atos na si tiwaig. Kasi tigtita ti lugar nga yan tigaman. Tigkada. Ang mga no nakadanon dita dagiti kakatuan ni Kringaw. Sayang. Sadak katuan ni Rafael ita. Sana palay. Kabisadok da ito ang lugar. Agad nadaklaan. Dito'y kayan dagiti agdangran anat biag dito'y kabakiran. Matanawagat dito'y titakkel apalitay. Saan aron ba nga makadanon dito da Gringaw? Mga rami da kiti pamuspusan. Tapno saan da makadanon dito ayan tibalitay. Ano nga ta? Panunutot da ita.
Kapayatan ti panagturong ko iday. Nasken ang mauna ak iday, hindi namnamag alumsot ang dadala. Sa anak laki da nagbidaw, titirang case tinasurot dadalan. Ang mga no di da naganap, at na disgrasya kadakwada. Ato abaka ti natin nag-idin ijay. Dita ti paglaat. Manglintig akong dita. May galit tayong timangkan nito. Pumanaw tayo dito eh. Oh, agpalabas tayo pa iti oras dito eh. Kaslan na pandog ang kunay. Iti palagriknat. Ha? Agtsak mawatan tiriknat. Itala mapasamag kaninak tirastoy. Bumbumsag ka. Agina na tayo pa dito eh. Mindo. Kumita ka iti bulbulong nga mapalin na pangapat iti ulaw. Magyat talaga ti marikriknat. Oh, Anak ka dito marikrik nam. Nagsakit ka dito ulong. Uwan ti tiyan mo. awan, tinasakit. Maulawak lang. Ang sana siting dito yung tayang tigaman. Pagkamak lang. Tiriknat. Sige. Oh, Isang gear mo dito nagrungarong aramot. Kakadwa. Pero wari na kiti balon. Mamadpad tayo dito eh. Urayan tayo asumaya at tirik na ni Bosyo. Ayan ni Mang Luciano. Sayang. Awan na danon ni ataw iti napan ni kinita ngayon ti apo iti kabagiran. Nakapanaw dag iti nagpuri jay. Isut sama tinapat kini taman ni Luciano. Anya? Ano siya? Apa di nakinuray? O sige, surutak ni Mang Luciano. Nasken ba't nga minti ipapan ko iti kataltalunan. Pag-arupan nga ta ni Mang Luciano, asahan ako nga agsubli dito yung radyo. Agsakayak mo't lang dito kabalyok. Hi! Hi! Ha! 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 Awanan dagiti agindag dito'y Villa Gabriel. Di mo't sumangpeten ni Marisol. Uray ni Gringo. Maikadwa nga aldawon itan adi simangpat. Talaga nga impas nagdan asapulan ti kamang. Ne, adda sumungad ang nakakabalyo. Dito'y lakit diti turumanda. Inaksabten iti ayan tirwangan alandok. Ilukat ko tirwangan. Ni Marisol. Ilukat ko na ito eh. Adda kadwa na anak kasakay iti kabalyo. Sino ti kadwa na? Pagserbian ni Sika ni Inamakan, idita. Jakayat na baybayan ni Sika. Naggapgapuan ka din ni Marisol. Apay nga daing sangpat na bakat. Sapay duduukan samat daytan. Mangisagana ni Sika itinaimas na taraon. Ayaban na kaminto. Apaman na makaisagana ni Sika, tamangan ni da kami sakbay na aginana ni da kami. Ha? Wen Mari ay senyorita. Ay, simangpeten ti imperatora. Nakalalaing manen nga agmandar. Kumusta tirik na? medyo mayatan. Kakadwa, agsagala kayo. Ituloy tayo, tagsapon. Iruan mo timapa, Gringo. At talong tanay bag. Mamati ak launay. Nga sidag dito'y tayang tigaman. Biglan. Ito yan. O kradam,
iplastar mo iti dalumpinas sa bato. Oh, abay ta. Daytoy nga ugad ti sinursurot tayo. Isumat na ito yan tiwaig. Ngayon tayo ita. Si Degan, Kringo! Talaga nga si Degan. Unit ipaltog dayjay. Ipaltog Degan! Ito sa bali at kawin na si Degan! Asino tinagpaputok iti paltog. Anyamat ti plano ni Marisol iti panangisangpet na iti baket iti Villa. Gagayem, di yuliwan na denggen ti sumagmamanulangan apaset ti nobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!